Kumbasan senem tam AA ke jingwan ke rapido ke company ke bana Bengaluru ke bapeniat ki arsyaka ban kamai ke layarap shibon ki babon ki khon samla panya bela hakani ke jela ke badan ye ke jing'e hakayo kam yo jam pat kun thubru ye ki nong lech nong wan ki baya be kam haga nong ba shlong ka bamat ye ke jingdeng kali na kapor chakapor ye ke jing ailat ban kamai ye ke rapido ke badan ye ke office tre kam jongka malki la pelaj pajba hau benai jemang arajar kat kendai Henry kini ke company sansnem keladon hangdi haka jela bat yo jingbet dakan lokaliti de tang kita ki basyong haka syuki ki betip la ban yo i badang ha ki benai beladep ki don ki kenhon seng ki belalej ban khang tala ya ko office jong rapido naga daw ke jinglap bakani ke company kelawan chekani ke jela claim ke permit bat ke pendam iki samla claim kam claim jam ki bakamai di ki taksi batru ki belasdang ban sengkam kum ki company pen kamai arsyaka ke NE ride pat ke jets 24/7 halor ka nongrim bakadon ke jingkeno bak rapido kamdon ya ke permit nakaliang uslong mil tang shen ke jinglej bani kendo yau DTO ke East Castles uba arhing ban wat jingtip halor kani bat ulai thu bak office jong u kala dep ban yo ya ke hukum ban pensange no iki rapido ban kamai namar bekim dan ke permit di ban yo ke jingtho di lembaga transport department am kide men yo ke permit ke license sebenarnya ke agregator license ngila don ke polisi tu arajar pahung lachna tak mekali yang idon ke jong ke polisi tiga tu kide ban yo ke license nang ni ke issuing authority kide nang ni na DTO kide ban obtain itu ke men yo ban kemai ni tadu menta kam don adu menta kimpat don haba pensngau halor ke app rapido ba hing mulai thu bakatanat kala de ban tho ban pendu no e rapido app bad haba kili la dei bandan kuna ni emi ke rapido nakaliang ba hing loong kani ke shonga ke sarkar ngala de tho ju commissioner ban disable ke app joki namar ngala de issue note soko siki ngai por ki hasin singi bakin produce ki document kimla hadin to claim issue notice soiki ngai bich commissioner la de tho ban disable no ke app joki tungi tungi lale kadon hatu kadon ka penalty ke bakihap ban sio for violation komen lu tu ki habit katu tu chong komen kintele kemo na lor kata habakren pat chapang ki bakamai claim dadon permit ulong kani kalong bean namar kam don jing singan ki brio ki baket kumtala ki kwa man kamai ki di ban lech ki agency ban register kerteng kamtam bakadon ke baik taksi aggregator policy idon kena samla pun kita ya kamai minta lah nang kamai gitu ngin nang nai khmat gitu ngin pendo namar ban kamai illegal gamlong safe hero ya ki passenger suang no marbale baik taksi don tang para marwe be tingi ke banji yang tip jingsa ngin sa le gitu nang nai khmat ngin sa conduct regular checking kumbolong tangi don tang tu ke baik taksi aggregator polisi tekila ban apply lembagi kitu gi ayu bio license kide ban lek lembaga ki kide ban apply under the umbrella of kitu gi jong NE ride but jet 24/7 kila ban lek kitu gi farm kila lembaga ki kin sawan submit application sane nang tung is raj ke RTI board meeting kin decide ban issue permit Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya